dam chiang na mo thong pang thar ngai ti ding in kanin som than ha mai hun thabor ka si chiang shem lai phokop ni kanedi tlang an la kho than chiang ram te dim peng chung I a mi kanedi tlang chu chiang shem lai phokop ni jing a an la kho than kong ral mai thong lak nak shampi ni an chim kanedi tlang a na for mi SSPC ral ka pol chu chiang ram chawza chungtal CDF CDMC yan le chim brotherhood chungtal PDF solan fon ni aliam chia thongni kulanga kum December thlatong lei khan lu no in an ka kha cha a thongni kul ruk January ni li Zinglei swimi lam porok shong a tlamting te in an la kho than tia thai si CDF CDMC yan le PDF solan fon ni lu no in kan ka I tlamting te in kan la kho than chang kan ma lei in nun nak lian mi kanum sholo SSPC ral ka lei in a thi mi le liam ma tor mi anum na in an milu zat tu chu declare in chim khawri lo SSPC ral kap ni kanedi klang alla khu than nu aliam chia thongni kulanga kum December kula sari ni thok in kan ka I jing a kan la khu hi asi tia CDF CDMC en tomba ngai tu pakhat ni chilan channel a fetal in achim Falam peng ka dok na ka SSPC ral ka panga anti minung patni an tlai na I hriam nam tam ngai song an lak chiang ram falam peng khwangli khwa a ralam sialmi SSPC ral ka pol le chiang hriam tlai phokam kar a pezul in ka dok na fak than I SSPC ral ka panga anti pin a minung patni an tlai na I hriam nam tam ngai song chiang hriam tlai phokam ni an lak chi kho kong ral mai thong lak nak fampi ni lungmali phosa an chim January ni thum jing a kali tangin khwa in falam khopi lak thanding a ralam xiaomi SSPC ral ka pol chu Chin National Army CNA shroi mi chiram chawza ral ka ma le Chim Brotherhood chungtal CNDF pufan ni kwangli khwa a an ka na tia kam thai kapni kar ka daw nak chan chung a SSPC ral ka panga an thi I liampa tor mi song an tam ngai pin a minung patni kan thai na chun SSPC ral ka pol sin in MA1 zun thum MA2 zun ni MA4 zun khat somruk shriamwan zun khat RPG zun khat le wan bom kularia tal in shriam nam tam ngai song chiu shriam tai phukom ni kan nak chi kho tia ral mai thongla nak shampi pakhat ni lungmali phosa achim liam chia thongni kulanga December kulakwa zonga khan kwangli khopong ka daw nak a SSPC ral ka pathum an thi I minung pali zong chingshem tai phukom ni an tlai na pin a mai thal zung sha le kon bom somli leng tel in shram nam tong ngai zong chingshem tai phon ni an lak chi kho falam kho pi lak thanding a aliam chia thongni kulanga October thladong khan kali te ding we pela khopi in SSPC ral kap ni thawang tam ngai in ralam asial I chingshem tlai phokom he ni fatin te in kapni kar ka daw na chuak hia kan thai Malawa peng a ULAA ni an tlai mi nga siang ha chia nu bani chu thlakhat ling arau changna in an pe tlai khong na lo chiang ram palawa peng chung a rakhan ral ka ULAA ni an tlai mi nga siang ha chia nu bani chu thlakhat ling arau changna in an pe tlai khori na lo kong chung khar na he nei niam in aum mi ni an chim tlai atong mi siang ha chia nu bani chu aliam chia thongni kulanga December ni khata khan yanggong khopi a siang kai ding in hilong in an kalio a chenlawa khwa I a ummi ULAA chege a ULAA ral ka pol ni chakhat ta to na leo wa an tlai na hi asi I khoi ka an chia na ti zong chungkhar lei mi an pe tlai kho na lo ruang a chungkhar na chu lungre thengai in an tia kan thai thlakhat ling arau changna in khoi ka a an chia na ti song mal kho a seuri lo sei atong mi siang hak chia nu patni I an nun na kong he pe tlai in
chung khar na chu lungre thengai in an chu cha a ULA ni so na ngei lo mi siang hak chia nu pan ni an tlai ni hi arem nak in an thla than na nak lai chung khar lai ni nul nak song an tua tia tlai atong mi na I an chung khar he nei niam in mi pakhat ni khumi lem nu sa achim tlai atong mi na I an chung khar na he nei niam in ve mi adang pakhal song ni atu bantuk in tlai atong mi siang hak chia nu pat ni chu palawa peng athanga athasya khwami aunong voi kumhai sari le athan nang bo khwami ohre hi kumhai riak tha ansi rama boy ruang a siangin kai kholo in cha sa ngai chung anum chang I yangon khopi a siangin kai ding in antal liao a atu bantuk in ULA ral kapol ni antlai na hi asi tia longmali phosa achim ve kumthara hin tidim khopi la coding in pezul in kanizom lai tia chim brotherhood ni anchim aliam chia thongni kulanga kumchunga khan chinram tidim khopi chu ka do in kanlak ID in chim brotherhood ni ani shau chelin na in alla kholo mi kong a chim brotherhood chairman salai thangchon phe ni meza pisin a ngei thiam a hal I kumthar thongni kularu kumchunga hin tidim khopi la coding in pezul in ani zom lai khongsong achim chim brotherhood CB ni January ni thum jing a online in antua mi kumthar don nak ceremony a chim brotherhood chairman salai thangchon phe ni atu bantuk in achim hi asi thongni kulanga kuma khan chim brotherhood ni kan thum hak mi maram velte kan lak di lai ti in kan ye shau cherlen kauna in tilim khopi kan la khori lamni chung a nula pa miza pi ngei thiam kan hal ko na aliam chia thongni kulanga kuma khan kan la kholo na in atu thongni kula rukum chunga hin kani tit mi kan phan tiang pe zul in kane zom lai tia miza pi thaitar kan du ko na kopi la ka do na ka hin nun nak le tangka tampi adi cha a afoi lo samthing te in training kan kai kholo ruang le tangkal lai harsat ruanga hin SSPC ral kapni an phi kham di mi tang a harsa ngai in kan cho chang ha asina in kan lunga dong lo kani tit mi kan phat tiang pezul in kani zuam lai I tidim kho pi la khoding in pezul in kani zuam kau lai tol chung sham tai pu PDF zolan zong ni thongni kula rukum chunga hin ani tin mi tamting kho nak din sa a rena ton kau lai chim brotherhood chung tal pu pakhat chiao I kan tamtil lo nak hi kumthar a kanere hna lai I kani sarsiam hna lai atu kan dir hun nak in affect deuh mi le atha jang thong mi ral kap atha jang thong mi proceeding in kane zuam lai tia chim brotherhood chairman salai thangchon pheni chun chim brotherhood chu aliam chia thongni kulla thum December ni som thuma khan anrak dir I min dat matupi falam le chindoi khopi chu tangti phunha he ka dau in an la kho chupin a aliam chia thongni kulla li kum December kulla ni a khan complete khopi I a ummi SSPC ral ka pol chu khopi chu tak in anzam di cha a chim brotherhood chung tal CDF complete ni okshroi na kan kalpi choma dia thai si leke komhon ram thali chung ka do na ka ral boy cheu khatal in SSPC ral ka zathum leng an thi karan ram kul leke komhon ram I thali chung ding ka do na ka division kulani I battalion commander rank semi le ral boy cheu khatal in SSPC ral ka zathum leng an thi kong le yamha tur mi song an tam ngai changpin a shamnam tam ngai song Karen National Liberation Army KNLA le tangthi phunha ni an lak chi kho kong KNLA thonglak nak shampi ni an chim leke ko khopi lak ding a SSPC ral kap le ngkut tang pi tu sifon thazang tam ngai chu alian chia thongni kulanga kum September kulakhat ni thok in ral laman sel cha a leke ko mram
lapang khua a pezul in kapni karu ka daw nak afak leke ko maram chung ka daw nak hi thali chung ding around sang asa species ral ka pol chu mayan phong khawti lo ka daw nak chan chunga hin division kulan hi I battalion commander rank assimile ralboy cheu khatal in asa species ral ka blai in zathum leng an thi chang I tiamma tormi le athi mi di lakfon minung zaruk leng an si chang chupin a SSPC ral ka play an kut tang pi tu sipol sin in shamnam tam ngai zong to chung sham tlai tang ti phun ha ni an lak chi kho tia thong lak nak sham pi ni chun people spring media a an shim aliam chia thong ni kul lak nga kum september kul la khat ni thok in leke ko maram chung a ralam sial mi SSPC ral ka play an kut tang pi tu sipol hi an di lak fon tha zang thong khazat ni shrong an si I chu chung a atam deuh chu ral ka training adi ka mi an sin ha chu ka deuh nak chu khian a le le tang ti phun ha ni an kal pi mi a si I ka deuh nak chan chunga hin ral boi cheu khatal in SSPC ral ka blai in minung zathum leng an thi pin a ral boi cheu khatal in minung zathum leng ni hliam han tuar I shamnam tangmai zong tang thi phun ha ni an lak chi kho chupin a khian a li li tang chi phun ha sin a shamnam he a mi zong an tangmai sang tia tholak nak champi ni an chimmi in thai si SSPC ral kap ni luat nak an pek mi ha chung a ram khiao thong tla ani tal lo sham in no ngai nak ala tu SSPC ral kap ni January nearly Independence Day a ram khiao thong tla minung thong luk ling luat na kan pek hati in an chim na in ram khiao thong tla ani tal lo ko memor ram dau chan nak thong lak nak shampi ni an chim January nearly Independence Day a yangon khopi in seng thong in pa zaruk som nga le nu zati ti in an di lak fon menu zare som nga luat nak an pek ha I chu chung a ram khiao thong tla ani tal lo atam deuh hi thil sual tua ruang a thong thlak atong mi an sin ha I SSPC ral ka play palik in azam mi le tangka in let the chal nak hang mi pol deuh an sin ha tia nya thlai tu na ni people spring media a an chim chuban tuk thiam in January nearly Independence Day a sagai rom chan kali khopi mo le thong in a thong thlak atong mi ha chung in SSPC ral kap ni minung hakul leng luat nak an pek na I chu chung a ram khiao thong thla ani tal lo thiu dang ruang a thong thlak atong mi an sen ha tia chingwal media ni alang der January nearly Independence Day a SSPC ral kap ni luat nak an pek mi na la ka hin zodo lo in man chak le mui chol tu ruanga ti in SSPC ral kap ni thong thak mi sexy model namui sanzong atal ve tia thai si Tengzia pen ka dau na ka SSPC ral ka pashalir anthi minung patni mizapi sin a ane up maram ko tengzia khopi a shambun ni division somili tang khamaya pathum in ralam sial a achuk mi SSPC ral ka pol chu thol chung sham tlai tang ti phani an ka ha cha a SSPC ral ka pashalir anthi I atang mi na chung in minung pahnih zong mizapi sin a ani fon kong Southern Eagle PDF Battalion ni January ni li a an than aliam chia thong ni kulanga December kulanga le kulai rupa khan leizea khopi a shambun mi division somili tang khamaya pathum in Southern Eagle PDF Battalion le tangchi phuthani an hak mi param chung a ralam sial mi SSPC ral kap thazang zakhat leng chu Southern Eagle PDF Battalion le tangchi phuthani rakbo in anka na tia thai si chuka dau na cha chunga chun SSPC ral ka pashalem an thi I lemha dor mi song an tam ngai pin a SSPC ral ka pa sham in lu tara tong mi minung pathi chu MA1 Methazun hi le Shem nam zai mazat he mizapi sin a andrak ifon atang mi SSPC ral ka pol chu nuan bir chan SSPC ral kap ni du pau in shaman an ka mi ruang a chai thu pen
goi chi kwa mi noi pakhat mi tlam ma tuar SSPC ral kap ni du pau in ralam sial I shamman an kalang mangwanga hin nizapi ni rarinte in kal thutlo a her tia Southern Eagle PDF Battalion ni an that ni a lang tar chi Magweram Chen Gado Naga SSPC Ralga Play Kwa Anti National Unity Government NUG Chawza Runven Nag Munchi Zungtang E A Ummi Lauthan Nag Shamtlai Phutnani Aliam Chia Thonghi Kulang Akum December Kula Thumni Thok In Thonghi Kula Rukum January Nikhat Ni Tiang Nishat Sung Magweram Chen Sung A Gado Nag Atkalpi E SSPC Ralga Play Kwa Anti Kong NUG Chawza Runven Nag Munchi Zungni Antha January ni khat kumthar ni a NUG chawza runven na bunchi zongtang E a ummi dawthan na shramtlai phantha ni Salim Peng Simphu chung khopi chung a ka daw na kan kalpi E SSPC ral kap sung Penguk zung le General Administration zung pol chu mai in khak pyak kho na chuban tuk thiam in December ni som thuma khan Simphu Peng in Ralam sial a achuak mi SSPC ral kap thazang somthum nga ni ani chit ni moto pali chu NUG chawza runven na bunchi zungtam E a ummi lauthan na shamtlai phantha ni rakbo in anka cha a minung hlei ruk an thi E adang pakhat an tlaipin a SSPC ral kap moto pahni zong a rok E mai thal zun riat le sham nam dang kamngai zong an lak chi kho tia NUG chawza runven na bunchi zungni an lang der chupi na December kulali zonga khan sei phu peng tanjalong khwa E a ummi SSPC ral kap cheke chu NUG chawza runven na bunchi zungtam E a ummi lokhan na shamdai phantha ni lu no in an ka cha a SSPC ral kap pathum ril a an thi E Yamma tur mi zong in tam ngai tia NUG chawza runven na bunchi zungni an than mi a an lang der KNLAsin a SSPC ralga pariat ani fon chap Paguram Chen Nyale Pimpeng ko mu peng chung a sham in SSPC ralga pa lutaratong mi ralga tharpariat chu Current National Liberation Army KNLAsin a ani fon kong Current National Union KNU ni phungning te in anthan January ni a sham in SSPC ralga pa lutaratong mi Khamaya zanga somkwa kwa battalion a ankwat mi haral kap thar awlin nai kumkul phiu ang kumkul le kumruk le samyo ko kumhlai kwa ti in andi lakfon minong pathum chu mu peng chung a shambut ni Current National Liberation Army KNLA battalion Poresin a anifon chuban tuk thiam in December kula kwa khan sham in SSPC ral kapa utaratong I Khamaya zanga somkwa kwa battalion a ankwat ni ha ral kap thar huizo kumkule kumkwa nilin the kumkule kumkwa sangko nai kumhai serri chocho kumkule kumretli min tang kum somthum ti in andi lakfon minung panga song mupeng chung a shambut mi Current National Liberation Army KNLA battalion Poresin a anifon ve tia KNU ni alang ter sham in SSPC ralga pa lutaratong mi hani nanum nak mun he anai bignak E a ummi lauthan nak shamtai phantha sin a aran nak in pe thlai nak tu achang ulo mizapi sin a ifon di chang u tia Current National Union KNU ni anthan mi a anlang tar chi Lungmali post thazang akan pe I Tangkhawng ngai tu nandi lakchung a kanelom tukshing shan thai Zinglei Thawngpang thar he kane tong than halai